Jadi sholawat kepada Nabi Muhammad itu adalah obat dari segala penyakit. Penyakit zahir, penyakit batin, obatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tiang sing derek Kanjeng Nabi, tiang sing kathah sholawat datang Kanjeng Nabi, insya Allah balak musibah model macem kayak apapun nggak mungkin akan mengenai dirinya. Allahumma amin. Meh jogo jarik, jogo jarak, hand sanitizer, mau pakai masker dicor. Nggih, nek boten caket kali Kanjeng Nabi, boten derek kali Kanjeng Nabi, boten ngatai sholawat datang Kanjeng Nabi, corona tembus. Tembus. Terus bismillah. Karena saat ini sudah lumayan, alhamdulillah majelis sudah diizinkan tengah kota seperti ini. Bismillah, semarakan lagi maulid, semarakan lagi sholawatan, semarakan lagi pengajian. Jangan kasih kendor, gas, pol. Shallu ala Nabi Muhammad. Luar biasa, obatnya Kanjeng Nabi.